spomenik na Bubnju sestavlja tale zid za menoj, na katerem so reliefi prizora streljanja Srbov, Romov, Judov, ki so jih Nemci streljali na tej lokaciji med drugo svetovno vojno. V ozadju so pa 3 betonske simbolične pesti kot simbol upora. Stojimo pri delu spomenika na Bubnju nad Nišem, na katerem je napis: iz krvi komunista i rodoljuba nicale su pesnice revolucije, pesnice bunta i pesnice slobode. Streljali su nas, ali nas nikada nisu ubili, nikada pokorili. Mi smo zgazili mrak i suncu oslobodili put. Marmornata stena dimenziji 32 krat 2,5 metra s plitvim reliefom. Tu je prikaz, kako Nemci streljajo, in tu so prikazane žrtve. V ozadju iza tega zida pa so 3 skulpture v obliki pesti velikosti 13, 14 in 16 metrov, ki izražajo močno in univerzalno simboliko človeškega boja, še posebno partizanskega, katerega simbolika je med drugim bila tudi stisnjena pest. Ja sam Marko Antić, rodom iz Niša, 96. sam godište i dolazim ovde na spomen parku Bubanj zato što je ovo jedan od najlepših delova našeg grada i zato što je ovo jedan od najpoznatijih spomenika i simbol je Niša. I šta za vas predstavlja još ovaj spomenik? Pa za mene predstavlja oslobođenje, znači grada Niša. 3 pesnice su podignute u znak slobode grada. Tako da to treba da bude simbol za sve Nišlije i da budemo ponosni na naš grad. I možda znate kakav ima status ovaj spomenik, jel se održava ga grad Niš ili kako? Da, naravno, održava se, znači održava ga gradska čistoća. Kao što vidite, trava je uvek pokošena, ovdje nema ni otpadaka, nema đubreta, tako da to i treba da se održava i da se dovodi u red što je više moguće. Hello, I'm Vicky Green and this is my dad, Richard Green, and we have travelled from Wales in the UK, and we travelled into Sofia, then to North Macedonia, to Serbia, and then we go back to Sofia. We came to visit today just as we are interested in history and the Second World War, and we thought it would be a good opportunity to look at such an important monument. Sadly, we would have liked to visit the concentration camp, but it was closed today, so we missed a chance. We haven't seen many other monuments in the other countries, but we would like to and definitely find out more. My dad has been to Auschwitz. Yeah, I was in Auschwitz maybe 3 years ago. And I would really like to visit when I have the opportunity to. Evo, pesnice iznad Niša. Prave pesnice i betonske pesnice. I simbolne pesnice. I simbolne pesnice, da.